He whakamāro uapuku, he pioneone. He neke rangi, he oma 20 kiromita hoki. He tutahitanga tēnei te Parakiore mā Tawera Hema. He o whakaaro ki tēnei hākinakina? He pai te hākinakina, engari karo te pirangi mahi anō. Nā te wawao. Ko te roa o ngā hurihanga, te tae te noho me te whakatā me haere tonu mo te wākatoa. Ko te Parakiore, he momo CrossFit mo te wiki hākinakina 2024. Ia hu mai tēnei hākinakina no te kura whakapūmau. A he tipuna, he toa hoki a Parakiore no te iwi o ngai tahu. Ko tā tahu paki, I mōhiotia whānuitia te tipuna rā mo tana kaha me tana tere hoki. E mihi ana ki a ngai tahu, nā rātou tēnei o ngā kōrero I homai o tēnei kaupapa, e pāna ki a Parakiore, te rā o ngā tipuna, tehi o ngā uri o ngai tuahuriri. I roto I tētahi pakanga, ko ia tēnā, I whakareria, te tātahi, ana ko tana wahine a hine kakai ki tona tuara, ana he tuno toa o te motu nei, o ngai tahu no reira. He mea nui te whakamana I tehi o ngā pūrākau I ngā kōrero o te iwi nei. Nau mai whakatau mai rā ki te pai o te riri. E karapu tonu ana ngā rākau, e rere haere ana ngā reo karanga, arā ko te hopu ariki te aronga o te wā. Ko tēnei kēmu, ka rītu atu I te kura o Ruaātea no taranaki maunga. I tērā wikiha, I toa rātou te kapatuakana I tēnei o ngā kēmu. I tēnei tau kei te whai haere mātou te tīma o Tahu News I te kapataina. Ka mutu e rongo ana rātou I te haipapa nui o te wā. Ko whakātu rātou te tei mana ririki ki roto I a mātou. Ko tētei mea ko ako hau mai a rātou. Me noho a ropu, me noho taki a ropu kia kaua pakaru tō mātou rārangi, kia kaua ku mai rātou ki tō mātou whenua. He raukura a Kiliona Tāmati Tupai no te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi me te Kura Kaupapa Māori o Te Kōtuku, a ko hoki mai ia hei taunaki I te kēmu o te hopu ariki. Ko tāna, he mahanga hua kei roto I te kēmu nei. Tuatai pea ko te whakahoki anō I ngā tikanga maurākau, I ngā tikanga o te whare tūtaua. I roto I tētahi horopaki, I tētahi wairua whakangahau. Kia kaua te enei tamariki e wehi, kia tū, kia kahukura ki ngā atua o te riri. Koia kia au tētahi o ngā tino hua, ko te whakarauoratanga o ngā tikanga maurākau, ngā tikanga o te whare tūtaua. I roto I a tātou rangatahi. Ko tō te wā ki runga I te taha hākinakina. He oi, hei a pōpō ka tū te hikoi mo te aho matua ki te pokapū o tautahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.